Nalazim se ispred crkve Bogorodice Milostive ili Eleuse, kod nas poznatiji kao Bogorodica Ljeviška. Postoje dve teorije o njenom nazivu. Jedan je da je to posrbljeni naziv Eleusa, Ljeviška, a drugi da je u trenutku kada je ona građena bila na levoj obali reke Bistrice. U međuvremenu je Bistrica promenila tok, pa je sada ostala sa desne strane. Vekovima je služila kao saborni hram prizrenskih episkopa. Iza mene se nalazi najpoznatija freska iz crkve Bogorodice Ljeviške, Bogorodica sa Hristom hraniteljem. A inače ova freska je otkrivena u hramu tek 1951. godine, jer se ona nalazila iza stuba koji je napravljen kada je proširivan hram, što znači da je ova freska ostala skrivena još iz vremena Milutinove obnove, jer je preko nje išao stub koji je bio potpora velikom hramu nad starom crkvom. Ovaj hram nosi jaku političku poruku. Njegov ktitor, kralj Milutin, predstavljen je u potpunosti u odori vizantijskog cara sa svim carskim insignijama. Pozadina je crvene boje, što je bilo ekskluzivno pravo vizantijskih careva. Ali ono što je karakteristično takođe jeste da je njegova brada crvene boje, kako su Vizantinci videli varvare, to jest Slovene. Forma prkosa vizantijskom caru. Ono što je u ovom hramu specifično jeste što se u priprati nalazi predstava koja nigde ne postoji u drugim hramovima naše crkve. Naime, na freskama se nalaze grčki filozofi, Plutarh, Platon i možda Aristotel. To objašnjavam tako što je spoljna priprata oslikana filozofima iz antike koji se smenjuju sa prorocima iz Starog zaveta, a onda na samom ulasku u hram počinje period hrišćanstva i prosvetljenja. Jedan arapski putopisac bio je toliko zadivljen lepotom crkve Bogorodice Ljeviške da je u njenoj priprati ostavio Hafizov stih. Zenica oka moga, gnezdo je lepote tvoje. Ovaj hram je strašno postradao u pogromu 2004. godine. U njega su donete traktorske, kamionske i ostale gume i zapaljeni u sredini hrama. Nakon restauracije dela crkve restaurirana je i ikona Bogorodice Ljeviške. Ovako je ona izgledala pre restauracije. Ono što nedostaje jeste jedan njen deo koji simbolično podsjeća na teritoriju Kosova i Metohije.